AKP şermezar kirin. لستنبوليجي بده حزاران كتكارن جماوريه جبو هلوسا حكومت يا الهمبري پیمانا توماري شرمزار بكن چلكيا گريوا كارپيكانين كتكارن كسب و قاموساني تاوي چلكيان بون و پوليتيكاين AKP شرمزار كرين لأدنى يجي چلكيا كو شويدن دست بكر لگارا تريني ساعتين سر سبيده بردوام كر کتکاران د چالاکیه ده دخوازن خو آنین زمان و حکومت شرمزار کرن. لمرسینی جی کوما پولیستاسیون کوم بون حتی آواهی AKP مرسینی مشیان. برسه کو 5 متر نزی AKP بون راستی مداخله پولیسان اب بمبین غازی هاتن. مداخله پولیسان دو کس بریندار بون. لگل مداخله جی چالاکیا گریوی بردوام کرد. لشر نغیجی اندامن کسی لقادا کمار کوم بون و چالکی پیکانی گرسه لور گووند گرد و درشم کریان لناوندا مردینی جی کارکران دست کار برده و چالکی پیکانین لسه ارتجیب صدان کارکر و کارمندن کسکی لبر آواهی شرداری کوم بون و بدف زرنیان گووند گرتن رویبرین بدپی شرداری ایهاده و دیا طابیبان جنین برفینی و گلک کسیندن پشکری دان چالکیه لرحایجی اندام و رویبرین کسکی لبر سگه که چالکی پیکانین و دست کار بردان لباجرین سرحدی وان جولمرگ آگری و موشه جیب همان آرمانجی چالاکی هاتن لدارخستن و گریب هات دست بکرن تماشاوان نجا سندیکاین کتکاران جبو هلوسا حکومتی الدجی پیمان تومری شرمزوار کن داخوازین خوین پیمان تومری بینن زمان هر وقت کلیک برجی مبوارا پاروکل لگلک باجارین ترکیه کتن گربه لعامل جی کتکارین خواستن بمشن قادادریه چیه راستی باریکاتین پولیس آناتن گرسه کل گل آسنگیان درباسی قادادریه چیه بو لور داخلین دا چاپمنیه و دفنشان کرن که ین حنکی خبوان دکن او جی دی برسی دکه بویرنگه ببینن لآمده کتکارین جماوریش با داخوازین خویم پیمان توماری بینن زمان لچار نقطه جداین آمده کن بون و هریکین قادادریه چیه کتکار دیدم و مشهده راست آسنگی پولیسان هاتن و جی گنگشی درکتن پولیسین کل پیشیا کتکاران باریکات سانین به بمبه انخازه مداخله گرسه کرد لگل ده یکیجی گرسه به بریار درباسی قادادریه چیه بو و لور داخویانی دا چاپمنیه Bir alkış rica ediyorum. بردبکی پلاتفورما شاخین keske Ali Can Çetinkaya ami zaman go kesin hanek و خرفین خو بکتکار و کارمندان دگن او جی دیبرسی وک بوی رنگی بدوان İkinci plana atılan yan yana omuz omuza yürüyen kadın emekçilerin hakları için hizmet üretmiyoruz. Çetinkaya da zanin ku la Aliye keş bu parlamentaran jisadi hafte zeme dige la Aliye'den karfin xwe dige. Evseroka BDP Ahmet Zübeyde Zümrütçi ani zaman ku ji bo piştgiriye bidin ketkaran li virin û tevlî çalikiya wan dibin. Ve sizin hak arayışının yanında yer almaktır. Piştiya xaftinan ketkar derbasî cihê lê dixebitin bûn û greva xwe berdewam kirin. Duyemîn konferansa netewêya jinên Kurd li Hewlêrê bi tevlîbûna 205 delegeyan ku duh dest pê kir îro jî bi nîqaşan didome em niha jî dîmenên van nîqaşan wara parvet kirin. Dost duyemin konferansan neteviya jinên Kurd li salona Saad Abdullah a Hewlêrê bi tevlîbûna 205 delegeyan dest pê kir û îro bi nîqaşan berdewam kir. Ji Türkiye tevî parlamenterên BDP'yên jin bi dehan endam û nûnerê lêxistinên jinan tevlî konferansê bûn. Konferans bi panel û semîneran îro jî berdewam kir û di roja duyem de li ser xweseriya demokratîk nîqaşatin neşandin. Di semînerê de Efseroka BDP Gültan Kışanak di derheqê xweseriya demokratîk de agahî da beşkervanan.
Koşanak, Lüser tejir az dejiri beri peki ki Abdullah Öcalan meşandın dejir ravestiya u desişan kırgu evveki jinin kurd ve yeki kabul nakın. Peşti koşanak endam ununerin jin yen juvelatın din tevli konferansı bun Lüser zeh tundi u pırskreka kurd ahaftın kırın. Kanen davide çen jin hatin ditin. Müçeyemeye drezi da jiliser konferansa jinane jinen ku dreveberiye herimi de cidigrin yekem car di sala 2010 de li navçe nisebine konferansa jinan a reveberiye herimi ve ekoloji pekanin deve konferansı da gelek bir yer girtin ulgel bin çavkirin girtin ceza ve astengen gelek bir yer xısım meriyeti. Jinan aliye ki agayin haşti adarı uçalarken 25 mijdari pekanin laliye dinj bu hizmet arifası buna jine de tevayı 23 navemem piştevaniye jinan xısım meriyeti. Pişti 2 salan jine reveberin herimi nahad düyemin konferansa jinan reveberi herimi ve ekolojide pektin ülcemedin. Yukarı getiren bir konferansı gengesellerin dediği avatörün ana. Komisyona reveberin herimi u meclis ajınan ABDP pişti sala 2010 de yekemin konferansa xwel navçan sebina merdine pekani naha düyemin konferansa ajınan a reveberiye herimi u ekolojiye pektine. Jin ded navbera 26 u 27 gulani de konferansa xwel amede pekbinin. Eğer ebru şehidin Jinan da konferansa yekemde gelek bir yer girsin ulgel bin çavkırın u girsinin reveberanji desal aliye ki şahiyen haşte adare u çalekin 25 mijdari pekanin la aliye den jbo hizmet are xısın buna jine betevahi 23 navendin tiştevaniye jinan xısın meriyete. Jinin kubse şaredarin jin ketin nava reveberiyin herimi naha biçarde şaredarin jin hevde aligirin şaredaran en jin u bisedan endamin meclisa şaredariye yen jin re xabatin xwe dimeşinin. Jinan pişti konferansı Dersim, Gimgim, Weran Şerbağlar u Nisebine ve Kibajar işine ilan kır. Pişti konferansı ben şaredar çil endamin şaredari u endamin meclisa bajar en jin hatın girtin. Betevahi zedeyi pensel jin hatın girtin. Lejnin reveber xabatin xeber devam dikin. Ligel ve yeki jinan 2 salin davide 23 navendin piştevaniye vekirin u hizmet dam 25,000 jinan. Aktivista diyemin konferansa jinan a reveberiye herimi u ekolojiye u şeredara bağları yüksel baran ani zamanku wan 2 sal beri konferansa yeken pekanin u praniya bir yaran kıstın meriyette. Baran da zaninku de diyemin konferansa jid 26 gulanede pekbinin. Baran da zaninku de jin de ve konferansa de leser mafejine u ekeviya zlam u jineji bir yari bistinin u jbo jin karbe bütçe axvaçe bike xabat ben meşandın. Çalışmalarda örneğin tüm belediyelerimizde şu an kadın erkek eşitlik komisyonları, kadın erkek eşitlik birimleri kuruldu, kadın birimi veya müdürlükleri, kadın komisyonları kuruldu. Yine kadın kurulları yoluyla hem genelde belediyede çalışan kadınların hem de bir bütün olarak kadınların çalışmalara sahip çıkması, söz karar gücünün dahil olacağı bir mekanizmada söz karar gücünün kadınlara ait olması için de çalışmalar yürütüldü. Vezir-i Kari Onur İdris Naim Şahin de bername-ek televizyona ke taybetan go de NTV'de axfi u diyar kir ku fermana bombebarana robos ke fermandare ku dimen temaşe kirne dane. Türkiye'mizin maalesef bir gerçeği ama Vezir-i Karin Hundur İdris Naim Şahin de bernamaya taybet az televizyon ekide axvi u persen leser komkuciya robos ke bersivan. Şahin de bernameye de Diyarbakır fermana bombebarana ku bu sedama kuştina 34 velatiyan jaliye fermandar leşkeriye ku dimen temaşe kirne ve hatiye dain. Şahin Diyarbakır hatta na hatta ya devletin ne hatiye didin ujber ve ekeji pedvi bileborin xastine nine. Şahin leser operasyonan jira ve siya uhagot. İstihbarat de berdevam beke. Leser istihbaratan de operasyon bedome. Şaredariya navçe Erganiya Ahmedej bu 12 jinan derfetê kat pêdekir jin Erganiye bi gul û sosnan refüjiyên kolanan dixemlînin. Şaredariya Erganiye karûbarên xemilandina kolanên navçe û rên Ahmed û Elezîzê radestê jinan kir. 12 jinên Erganî zend û berdên xwebadan û dest bi xemilandina kolanan kirin. Jin jehilekê ve gul û sosinan diçînin, jehila din ve jî di rojên pêştê dê refujan boyax bikin.
Dikare xamilandina navçe de 12 jin dixebitin û ji bo debara malbata xwe alîkariyê dikin. Şaredariya Baglarê ji bo xizmetek nûjen û bi kalîte dest bi lêkirina avahîya şantiyekê kir. Şaredariya Baglarê ji bo xizmetek nûjen û bi kalîte bide welatiyên Baglarê li taxa Bacılarê dest bi lêkirina avahîya şantiyê kir. Tevî şaredarên BDP endam û nûnerên rêxistinên saziyên sivîl û gelek welatî tevlî avêtina hîmê avahiyê bûn. Şaredariya Baglarê Yüksel Baran da avêtina hîmê avahiyê de axivî wiha got. Heta niha hemû xizmetê ku me pêkanî ji bo gelin û dê niha wişûn de jî dê ji bo gelbin. Mesoz daye gelê xwe ku em ji bo wan bixebitin. Di sala 2012 de em dê gelek projeyan têxin meriyetê. Avahiya şantiye li ser sî donun zevî pêkatiye û dê dawiya sala 2012 de bikeve xizmeta gel. Di roja duyema fuara Pirtûkan Amedê de bi sedan welatî fuarê ziyaret kirin û pirtûkan wergirtin. Sêmê fuara Pirtûkan rastî eleqeyeke gelek mezin hat. Bi sedan welatî îro fuarê ziyaret kirin û li ver pirtûk wergirtin. îro li sêyemîn fuara Pirtûkan Amedê şaredariya peyasê standê kir. Wekîlê şaredarê peyasê Mahmud Da di vekirina standê de cejna zimanê Kurdî pîroz kir û bi vê nevezê pirtûkên ku çîrokên Kurdî ve dibêjin li zarokan belav kir. Zarokên ku çûn fuarê li vir ketin rêzê û yek bi yek pitikên ku bi zimanê Kurdî çîrokan ve dibêjin ji destê da wergirtin. Televizyona me Gün TV jî ji bo danasînê stand vekir û li vir dest bi çêkirina bernameyên nû kir. Wekîlê şaredarê peyasê Mahmud Da û gelek beşdarvan jî standa televizyona me ziyaret kirin û di derheqê televizyonê de agahî wergirtin. Berê temaşevan nejan vê nûçeyê giştin dawiya bilsena xuya vê êvarê heta carekê din ku em ê bibînin bimîn xêr û xweşê de êvar baş.